Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru iretongeri ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage na mwana kwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, siari na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kire ukinyanirubu wa mutarajo mweru jwa CBC. Cukuru ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bare na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antwa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo Kinya cukuru tha irio nitutho watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka klasi kia MUGWANJA no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia cukuru kano turungia thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Tariki ni inya mweri ni jua emwe mwaka ni jua ngirejere 2023 mbitikiria thaa MUGWANJA chanarua mbithiro ngi konenkeria nteto chietu ira to kuthuranirite aja nyombene yeto ya nteto thaa MUGWANJA chanarua mbitagwa Nancy Ndogo na gankonenkerie nteto kuma aja. Mubunge wa gicigo mbunge Keimenti ya katikati Kiremango chine naritite mukana jumorito kiri akaria bamatura egorodea ogundia na uchuni bua todhiri tuwa marwantorene. Akiaria na kwenda atongeria baba jokia matagaria jamarito jake wadho kiri agundia marwa jaja. Na chokete auga kurina atongeria bago kurunga gicigo mbunge kiawe thirikari nene ugitegate theke ni thirikari ya Kenya Kwanza. Frank Munene arina nteto iji. Kiredio nge mubunge gicigo bunge ge Centriment no Kiremango chine ntere chankweni abodo gochisa brocation nethiretwa kiorotera kara kirirwangirwo karia gutigera nchobi ndegene watho ne ikuthura kiurora kubatere tentere u kwa yati ubethiro bagichenchua. Hii pombe rais imeharibu watoto wetu na imeharibu wazee wetu. Ukienda unakuta ni mama anachunga wanafunzi, ni mama anachunga watoto, wazee wameshindwa kazi sababu ya hiyo pombe ya kienyeji. Kwa hivyo tunamuomba Rais Ruto atuletee viongozi kama county commissioner ama DC ama DU wale wataweza kupambana na hiyo pombe ya haramu ili watu warudi kwa kazi. Mubunge ojo Kiremango chine nethiretwa kirathukira mwarimu munene cukuru ya Tabatande uria atarerete no kiguni kinene gya kwithura kineka Kinya mpumi cha cukuru eje. Wazazi wameamua huyo mwalimu amemaliza shule kabisa. Vile ilikuwa na wanafunzi wengi, tumeambiwa amekula pesa ya shule, tumeambiwa shule ilikuwa na wanafunzi wengi, lakini mpaka wa leo hakuna wanafunzi shule. Na kwa hivyo sisi tunasema atumutaki hata rudi kwetu Januari. Na akirudi hao wazazi watatokea, watafanya maandamano, watafunga hiyo shule kwa sababu ya kuwa ati CA akupelekwa college. Kuwa ni Tabata School pekee atafanya nini? Atafanya. Na hiyo nasema bila woga. Na hiyo maandamano kama ni mimi nitaongoza, ni mimi nitaongoza. Lakini lazima
Lazima mwalimu huyu atoke wapi? Nkoroki Kirima agitana mbere na itetero mbarawe kurikania mutongerio mugongo William Ruto Kirima wirana jarethero agikana akariba gicigo bunge ga Central Imenti ethero akiujuria zile barabara alituahidi, sababu ziko kama uwanja wa ndege wa Kagoma airstrip na ile kiwanda alituahidi ya kutengeneza maembe ya kutengeneza maembe ya agriculture huko chini pande ya Mwangandia, na pia vile alituahidi atatujengea hospitali moja kubwa hapo Kaongo na shule ya KMTC. Hiyo yote ni maombi yetu, anayakumbuka na tunaomba tutimize. Nkoroki mabunge Kirima Ngoshine nororo nethiritwo akiuga kuri baba kwithira bagikinyira gicigo bunge kia Mbureki kiri thirikari na nikio otua kwithira akiuria mutongerio mugongo William Ruto kuthingatira kuona gicigo bunge giki gitigutejanirwa bora bukarite tabune wendi baba mabara bokinya Mbureki. Hawa watu hata ukiwauliza wakati aliposema tutapata fertilizer, hawakupata fertilizer kwa sababu iliharibiwa na Brukas hapo Meru town. Mbegu ilipokuwa ikipeanwa hawakupata, Central hawakupata chakula, misaada ili ilikuwa inapeanwa ya malisho ya wanafunzi wakiwa shule, hawakupata. Kwa hivyo sisi kama watu wale walimsupport kwa nguvu, inakaa kama kuna mtu amekaa chini kutukanyangia Mbureki ili tuone kama Ruto hana sisi, ajue mwenyewe sisi tumekanyangiwa Mbureki na hatujui ni nani huyo. Amejaribu kufunika Central haijapata kiongozi yeyote wa aina yoyote, kutoka permanent secretary kwenda kwa makamishna kwenda kwa viongozi kama CS, na hapo mbeleni watu wetu unajua wamezoea kuwa na viongozi. Kuma bodo gochige shigo bunge ga Central Imenti ngeripotara Meru TV Mbeta Frank Munene. Tugita na mbere ni ati odi gutigiria kiumia kimwe akicukuru irugurwa nandi aciari ni borite thirikari na antoba wendi bubwega guciumiria na gutetheria ana baria bate guciumba na baria baragitite bwega kire igerio bia mwaka muthiru bia KCPE. Akiaria Martin Mwirigi uria ni muciari augite arito baba ingi no bare mugutonya cukuru cia sekondari kumania na gwitia kwa ngarama ya kithomo. Amwe na bo aciari ni boretwo kugwatanira na arimu na gwitaniria ngugi amwe ni ugutigira ana ni bakugunika na kithomo uria kubatere. Adams wa Therenja na gutwachio uririri acie sumbura aritani ibo batumana bo bawa bage agwithira aciari bage watanira na aritani na komite mari ya thatu yugote nyungu yombote gwere aguja na mari ya thatu na baba bainge baumite ke backgrounds imwe irite ciumba so itukuromba ura wende umbo tethia kana ginya kamwe na njiremo kanenge please neye atutethia nigenda product ite kaurira nturene kana sita na njiriri ngite irite kethira murto na gombe tapangani at least after 4 years ya soka together tukiona change ora bado tukure change kidogo inkwenda call upon anto brabonde they have made it in life na bakulugirite njarene cia cukuru kana kithomo gia cukuru mantu era maingi tukubwa arimu bakienda printing materials computers services you inko appeal kebono ntu baba ingi na atanocia na rocia we can come in tukathithia ntu kira kita giving back to community to an arrangement to a group through mwarimu na board of governors to support the school to wira surira to weta ke national picture na tukona kinya batu itochoka nturene. Nawe umutongeria wa Nthiguru Daktari William Samuel Ruto naringite marufuku mubango jwa thirikari nene kuganwa gwa scheme ya galana kulalu na Antone au thirikari ikagwatanira na onjorithia baurimi kuma kirendwangi mwanya iteshia ke thirikari ne ukombithia mubango jorimi na ukoria bwabya Korea aja Kenya. Kuringana na ripoti chia Rais Ruto ni ate wandi bwa
bwamburago ya ekangirie komiguraru na kuraru bokamberia mweri jwaire mwaka jojo bobo bogeta na mbere dhano nionekene kuanda kunywaja Kenya kunari mbura etete na mbere kura akiaria minister wa urimi aja Kenya Mithika Nturi ariuga dhano ete mbika boka dhantu kochejete na thogora cia mpempe na muchere kuma nthiguru cia ome no akiyomba gutira Kenya abotega kwe ni mpara na irio bia keo koroki arimeba kaunti mutori ya Isiolo ni bobaringikite bokatha ni unto bwambura gutenia kuriontere iyo mwandiki wetu antutu na gutomenyithia tio nteto iwi komba kuthurwa igiukinyira na njira iraibatere kire nteto cietu ugorono indi agatono kwa kanini ngashokera na nteto inge inyingi Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gokorokia ana na nkoroki godibia boega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya toa anaba play group, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kere boda story inatuanya toa anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungwatu na mwana waku tuanya toto turingire obisines yetu ntukose kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbire dhaiga tucharo kere mwanka dhakenda chia mudenya. My name is Irene Ndiga, the director of Milimani Academy. Welcome to Milimani Academy. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 yake kumangeti ni ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyibe kiroto gyako na tukombithie goge kinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega Mairi kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuru irecho ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinyangima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulita mathomo ja Kichongo, Kiswahili, Madhabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kinya kire kinyaniru bwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na otia bwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunadairia gana antoa marete kwa ana beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo Kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia MUGWANJA no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor
and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatire kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Tugita na mbere na nteto cietu ni ati akarina aturi bakuma gakunguguni ibote na kasarani gicigo mbunge kia Tharaka ndini ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bagua tanirite na kuthithia maromba ja korombera ana barea bagukurukira mathina kathomba mathomoni jao akaribani boreti atongeria bakaunti eu kubaririkana kiri maendeleo muno mbunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara na araba moria abaririkana na stima ntere uni ubakagunika ta akaribare bange bantere iyo ndagara waiguna na gutoa chionkuru kikumantere chia Tharaka. Mwango yo wimbi wangirichire 23 ibathiete na mbere kwithoro bakirigera maugaruruku nkutho nontu bagitumi giki agari ba kongogonie bote na kasarani bombete kwithoro baikoma namo nikenda bomba kwithoro baichokeria mwene Nyamurungu nkatho nontu bakubaiga moyo na kwithoro bagiutuka mathina nkabo kuona mwanka uyu wega muno nuntu bwa makanisa monthe mamombite gukomana gantu emundi tumba kugarura inya nture eno yetu tukwena nture eno inya kurombera arito betu bombe kwendera mathomo bwega tukwenda nya kurombera mothuku monthe maomba kugwa mari nture eno mwanka uyu tukwenda kugwa kwina mothuku nture eno no tukuga mwanka gwa itharimo na niyo aswa ndi mwenye wa nture eno itukuromba mwanka uyu inya mendereo monthe mabomba kugwa makiruthika ithirikari mai nyanture no yetu ona no twatharimwo tuo itoye tukungwire kutharimo gwetu tabura mutharaka akuthio chokia gakuru gake kana ria bakua ndumo tira beno ake wogwa ende wana tigu torera Murungu ibwega nontu wa mantu mega maraturuthirite na itugwitigia tukaina mbere na itharimo ndenda kwira nture no yebote atiri itwendere na ochore bobu turi na buna ngwataniro uturi niyo nontu turi sabu Murungu omwe gutire Murungu mbathukano wana bara bange barenja ya kasarani itoko baromba bathongera kiamanie ke ikaingoke watore bomwe nabo na turombe Murungu so kibara batumagira rito more nkwenda kubamenyiria kuma mthinchenchetie ngukaramande ni mwatha na ndona njara yake kiri bara twatura nabo kura ka wainga kubaromba na njira te baya kiri ngai basame murio wake bamenye murio wayo na tokari gitumi giatumikiria ba Murungu kwithora baikoma na thokoni no kasarani kurombera mathina mara mathiete na mbere kwithora makirumira nturani ino mari agokugirika kwana basukuru na bobongo kwithora bakire moikuthi cukuru na maendeleo twirutite kiathiki turombera inyane ne betu ikingo baigwa kiriro gitu baya batwikira stima na maendeleo mamangi itukwenda mantu mara turega gwetwena mumwanka muthiru maana rimwe kugirika maana rimwe kuria kurutha bwega macukuru maana rimwe kuria kuendelea na mathomo bakinya cukuru bata cukuru tona mwanka uyu tutikwenda gwigwo karita mwanka urongi uratwari na mwanka muthiru wa 2022 kointo matugire mde makanisa monthe mairie eno tukomane turombe turi amwe twake mathabao ya imbia ndene ya nture eno kaingo tukiambiria twambiria twinde turi amwe na turi ndeni ya mwathani amwe na kurombera mathina mamonthe bakwithora bakiririkania mujumbe gwa Tharaka Gitonga Murugara kubaikira stima ikwithora gonto goko ikumo gwanterira Tharaka chumbite kwithora ikinyereka anena nonto bwa gibwa stima Kasarani turarira Kasarani nkaromba ntongore cionthe ira ikuigwa yusikana na thirikari ithire ithirie turarira Kasarani nonto iturarira nyuma muno rata turina na macora tutie na stima
nkuromba na njete yo kwa tuna mastima tukakwendene makanisa meto tukuthathagia bwaga ni nyakinya kiro igoka gikinyuka ko nkuromba na njete yo ara mutongoria rionthe njinji nkuromba muthomo njuki nkuromba bagataya ku bari bonde anakendeke miarigane ne turara kasarani kwembe atigete andaga na wekari kwa atigete na atigure ku kaingia bukaya kuona thinero tukuthinaga ugu turina generate kioraga tutiene nyamwanki tumba gutumira inya gwatuga ni tupai kwendera ithinya kia thiki kathimo nkatha inya ikingi itwekirwe ikingi lakini ikingi bitana waya tureuria mwesimi wa njiji watabora wougire ntugigana itithira no atweterete ntugigana rira yaku tuona ka at least kwibuga turuthira kasarani at least rwana tio tukenere tukirutha bia thita ibi kasarani at least kwitwe bamurikira na twenda ukara mwankogoro ukaya uchubiri nyekuru baba tukuona baba mutibachuke buntu bakwaga abantu nyabantu ochukwa mirango twethi gutumithie nyamirango ya makanisa wo marimanti na stima ere ankararo ino engene no waga u kuturomba nene betu bonde tapadari wara buri egwanikiriro getu egwanikiriro gatsara na tito twena kura na itoboringa gana gwe Ngiripotera Meru TV kuma Kasarani wandi marimanti kechuka mbuge ke Tharaka County Tharaka Nithi Rieto Indagara waiguna Tukiuma ntere cia Tharaka Nithi County nande thirikari igatigira igushokia mathaga jamechinka kiri abitha ba NPR kiri county cionthe 14 iria irumairwo ni mbithiko cia wamba bwandithia aja Kenya akiaria arentere cia Marakwet County ya Elgeyo Marakwet Minister wa ukaria na wathani bwa matura Professor Kithure Kindiki ariuga jari maite jamane ni thirikari nthiru tunya na kweberia abitha ba NPR bontoborea bwatigire akari mutine okura koroki na ugeta mubango jwa thirikari nene kuthaga machiboni juitite na mbere na kurikira na ntukuite kuraja bakaye wa mathagata abitha baborisi na bwatongeria bantere iubare na ururu bubu nene bakenda thirikari nene igukabanira na mbithiko cia magita kwa magita cia rua ire itigite ana baire bachukuru batete utoro bwao. Nio ndomba gwikira gatanta kirente to chietu cia Meru TV MUGWANJA chanarua no ende ngakwendera oraithiria bobwega bwa Meru TV nimbitagwa Nancy Ndogo. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogori Milimani Academy turi aja ni untu bwaku Chogori Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godbia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. My name is Fidelis Mwende Kirimi, a student in Milimani, and after I got the news that I had performed very well in my KCPE, I was very happy and I thank the Lord because of what I had gotten. Inatuanya tuana ba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kere bodas turinatuanya tuana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya tuto turiungire obisine sietu ntukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucharoki mwanka thakenda cia muthenya. My name